Usi mai alau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o Tala Fou Mai Samoa. Awina sa o mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa tasilima iwa tolu amo. O te whatalofo i lo tātou utinu o le neu tātou mafuta le o ngā tonu fo i o le vai aso o Tala Mai Samoa. O le tātou motu isa wa iwa amatai polo kalambe le malo e wha manatu ma whaatau wai. Le aso ta mao Samoa le nei tau sanga lua o lua wha. E pēla a toa le tau saka nei le se furu iwa tau sanga. Tālua na whaataua ma wha manatu le nei aso i lo tātou utinu. E uia ese atunu uma masina fa manatu ai le aso tua atama. Ai o Samoa le vai o le aso salo na lua le masino o kuso i tausanga uma wa pa u tonu i ai. O le saunduanga fa manuia ma le saunduanga tima ia le minstau le mtanga ruenga o tinam tamai tai. A tina e o fio anga banga fiso tai. Na amatai por kalame o le nei aso mo le tātou motu i savai. Le ana whaia i sale de longa i le aso lua o le nei vai aso. Pai mai o tama o la atou o whailonga o le malosi ma le poto. O ni whauwhau tua ma ni taiala e whaatonu folau i whai ngā malanga le mautonu i o langa o alo ma whanau. Tama o tau e whaatusa i maunga tetele e tua i ai maunga iti. A whai le ese ami o tonu i te tonu o pūlenga taita inga ma sauwha inga. O le alo fia a inga, nuu e kalesia, ma so se whala potpotonga tangata, i whawhita uli ma whala velabe matu ia. Mai iwai i le lepetia le soifuanga manuia, ma le soifua file mua tangata. I le neiba i tau o tatu alfou, ma le laumea to e nuti. Se i e to e tapu e lava, whala au tuto tupulanga talabou o tatu watunu. Wa tele whawhita auli o nau fuala au whasaina. O le ama malosi ngā oi maltale pe whale. O mata upu tau sa wanga e apia ai whanau ta maita i mali i fo. Wa afia o la masoifua o nau la au malosi. Wa peio se mea fua le wha uma le soifua stangata. Ai mai se alo ma whanau witi. Ona o le wha o penga ina o tupulanga talavou i la au malos. A alfesili. O le a ea le afuanga. Ma le a au nei wha fita auli o tula i mai. O lau taita inga ea tama. O ai e tua i ai. O ai e whasino anga i whanau. O ai e whasino anga i ainga. O ai e whasino anga i nuu. Whaapea le tū malo. Ioe, tama, ia avea o tō matoa. E whaia ni suinga lelei, ma o aoina ni a mionga mani winga lelei, mo a tātou whanau. O tō e tau lai atu iai le vaai a whanau, ma o lātou whaame melo iai. O tō le malua papa, ma le whasino ala ia o tō whanau. E te tapena ina, ma a pele pelea, i le alofa, ma logo fofota ina i a tupu maola, i te si o manga saunga le mu, fia ma le manuia. O lo ngafa lātou te tau aveina. O lo lātou wala i le bata puia, ma lo lātou malu ma whala. Awana i mate lau la mepa. Aia whasulu atu pēle malama. Ina ia ausia, ma whaatu mawina le soifua maloloina. O le soifua manuia, ma whaatino pūlenga le lei tutono ainga, nuu mafio anga. Ia malu puipuia, ma saunga le mua tātou sisio manga whale ainga. Nuu, male atu nuu. Ai maiseo tātou whasino manga, i lau taita inga alofa. O se vaenga o le saunduanga le fionga muripola ana rosa ale morio o le tamai tai min stalm tanga luenga o tinam tamai tai. A tina e o fioanga banga fiso tai le porkalame le aso tamai sa la fai. Stasio porkalame le malo le nei aso fai lungaina o awa onga ia masiaki fa fo mai. E fai e fa sale le anga numera tasi ma fa sale le anga numera tolu i savai. Ai o upolu le a fai le porkalame ia le ipata i tupa i lunga ma le ipata i tupa i lalo. O le a fa tauteia ia porkalame
Ele whaalabru putonga o ainga soifua maloloina o Samoa, po le Samoa Family Health. Whapere mtanga aruenga o le soifua maloloina, ma le whaamalu o whaalabru putonga tu maoti le sango. O le langolango Samoa i tau mawhainga uma mo le puipui le leo le tātou si o manga, ma ia fianga o tau Tala Fou ai whapei o masini wha-teknolosi wa leto e whaongaina, wa osi whiangainga i neire company New Zealand ta ua o le Blue Oka New Zealand, ma le mtanga aluenga o puna o a wha le natura ma si o manga, i le whaatino ino se ngā aluenga ta ua o le aoina, ma le ave esea ma Samoa, o ia i tu ainga o taota, e pei o masini computers, o TV, wa leto e whaongaina ma telefoni, o le tu ainga o le smartphone. O le awhainga paanga ua ia i se autasinga, ua mai o na sainia po o se Memorandum of Understanding, ni ai inga ua maridia iai lea company, ma le mtanga aluenga o puna oa wha le natura ma si manga, e whaatino ai lea o ina o ia o tauta ma whaia tāpenanga uma, mo le ave esea ma Samoa. O se ngā aluenga e peo na whaeloa i se pepa o wha mtalanga, o le a wha mautu wai le ngā lulu e whaatasi o ia i tūtino e lua, i le wha mamaino le si manga o le tātu utanuu, mai le lafua i solo ia o tauta tau masini i wha-teknolosi. E lima tau sanga le umi o le whainga paanga, wa langolango malosi le company o le Samsung, o se tasi o company tere le rolangi o longa o sia masini i wha-teknolosi, e pe o computers, TV, flat screen, ma telefoni fe aveai, o le tu ainga o le smartphone. Wa afear mtanga aruenga o leo fare pui ma le toi fuata ina, i le anga le leima le loto alo lo fonisi o tangata nu usaina o lo au maui Samoa, ma latu tau au atuai mtanga aluenga se mea lo fatupe e li maafe tala. O le foa i e peo na whailo ai le awala of so ta inga mtanga aluenga i lungo le api o folinga, wa tau walatu o no o le malu o le malo ua maliu, le sunga i leo satini i a peni a mina perite. Wa wha apupo atu i le foa i tupe, ma inisi o tangata nu usaina lo wha mautu i Samoa, ni alo se to lua o se leo le malo Australia, o lo ngalua le tātu utanuu, o Detective Superintendent Daniel Evans, sa whaia se la wha alo mo le malo ua maliu. O lea wha alo, na wha tino i rumane o le ofisa autu o mtanga aluenga o leo i pia, lea ua iai se ata o le malo ua maliu, ma o lo si o mia fo i le ata, i pale mateu fungala au. O mamori ai le whaaftai al komisina ma le pulenga o mtanga aluenga, i le mafutanga tangata nu o seina o au mau le tātou tanu, whapea i alo e to lua le i leo Australia, ono le wha alo mawalunga ua whea i le mtanga aluenga, ona o le vale alofa i le leo satini ua maliu, le sunga penia mina perite. O mai ane una funga ina mau le to ilo ina lea le wha msinonga mawalunga, o le wha ai unga le wha msinonga wha i tu malo na le mawhai ai, ona tatala i tua Samuel usua, lea na amata ona nofu tau fia malona to lua o sivai le vai ngā leo, i le masino i anuari le tausanga nei, peitai na tatala i tua lona to lua, ai wha aua upea na tau fia Samuelu e o mai le teme nei. O tau urumanga le wha msinonga i le asolua le vai aso nei, na toe vala wai mori maua leo, e pe o se tasi o leo sinia. Na tula i ei fu i Samuelu wha pelo na tua fine, e whaia ni mori mau, e tau wha malama mai le mafua anga, o ingoa ma whaai u ese o Samuelu, ai maise e lua o na pepa whanau na tu inatu e leo mo ilo ilonga, ale wha amsinonga mawalunga. O morianga o Samuelu o lona to lua manise to tolu, e au fia ide whai pule o salenga tasi, o le tau nuu o na wala au mori mau le aso lua sifuru lua le masina nei, e peo na sa wha atumulanga ai se wha unga le wha amsinonga wha tu malo. O leo toi tolo atu i a mea le tausanga fou. Ina ua talia le wha amsinonga mawalunga le talo sanga apili na toi lu iai. Le wha unga e whaia le masina nei lea wha amsinonga. O le tatala i tua i ni aia inga o Samuelu pe wha aua upeo na nofo tau fia. Se iau le masina o mea le tausanga fou lea e whaia ai le wha amsinonga. O le a au mai iai se wha unga le wha amsino sini o le wha amsinonga mawalunga i le vanya so fou. O le alio Alex Rose o lo fai masui o le tātu utanu i tālonga a Feletia le Olimpeka i Farani, i le tālonga o le tongi ina leo le ipu fola po le discus, wa fai lo mai li poti le avea i maurua i tangata tālo le Pasifika i tālonga a Feleti, wa sao atu i sa i dinga sempini po finals o lea tālonga,
Mai loa aiso na avanoa e sawa tuai le sa ilinga o le pine auro, siliva ma le pine apa me mea. O le stofi samo nei a o le aso lulu lea o le vai aso nei farani, o le a whai ai finals o le a ta longa. E ono sfururua tesi ma le valu mita le mamao le tongi Alex Rose na ia ausia, ma mawhai ai loa na sawa atu le sa ilinga sampini o le Olimpeka. O lo ia umia se matati o le tongi ina o le ipu mafola, i ta longa atunu o le Oceania, i le mamao e tolu se furu tesi ma le tolu iwa mita. O lea matati ana ia ausia i ta longa le Oceania na whai Oklahoma i Amerika, ia aperira o le tausanga le te nei lua o lua tonu. O le tausanga lua fes furu lua, na umia i Alex e le tūlanga tangata anu Samoa, ona o lona pi i tanga i lona tua a tama. O le afo le fitu li tae o le stofi te miru tātu utano, o le awhai ai finals o le tongina leo le ipu mafola le discus, leo le atau sinio ai Alex Rose, wa tolus fururua tau sanga o lona soifua. E au tala i o le na yaso, tātu whelo i pea, soifua.